ituria yo unagana. Kutala. Zambande madame. Usani. Lo ingine chapita ule mbele. Ndio banakaa hiyo embouteillage yote. Yo que ayer era ahí. Masasi ni ya sasa na mabunduki ni ya sasa. Daqui stage na Israel, déjà de Israel, donc chaque situation il y a un peu qui les amis de la bénédiction à Israël, tout est vraiment à Kinshasa, faire aussi des affaires pour les amis à Kinshasa. Parce que là, on va ici, il y a d'autres solutions à l'approche de la propre danser, de la façon de la propre banque vraiment bancaire. Fati à zota kusala bagaza de la banque aux autres Israël de notre Israël ici à Congo dans le Kinshasa. Nous allons aller vers un hôtel qui est dans l'hôtel de paiement. No kamera vino. Ah, kamera vino. Atoka na des plateaux za mema poso ça c'est bien Kila mtu kuna yake pleto, malaika pleto afanyika tu iko na na mashini gani. Mimi niko na Arabi. Mwingine kuna mortise. Sasa mimi nitatunga mabombe ya mortise, kwanza niko kutoka kwa mabombe ya rocket. Bana sio bana ngai.
Alfarib. Eba mtafuta manaka twende. Niandikishe. Usurudi ndani nini? Kiongozi jambo. Habari ya masiku. Tunapita bien. Mimi naona unavala tenia mpya binakuwa namna gani? Furaha zaidi sana. Lakini teni tunavala ina furaha lakini tunakosa bere. Ndio. Na protein. Ndio. Ndio kubaya pati. Mnapenda bafanya namna gani kuhusu mwenezi ile vitu? Sisi upande wetu tunaweza penda vraiment gouvernement tuelezee norme yote sawa kawaida. Ndio mzee. Tuletee mapunduki ya mpya. Na batuletee ekipaji yetu yote inastahili. Ndio. Ndio. Asante mzee na kushukuru. Combien bon? C'est la 7e mairie. Là où tu vas au formation. Ah, ça c'est. Kaka moi ça la biso. Et dobé tala massage. Et puis on a la majorité ba nouvelle unité.
Baba,